Yoga sad. Evo, pokazat ću vam jedan pozdrav suncu koji baš naglašava razgibavanje ramena, omekšavanje cijelog ramenog i prsnog pojasa, da se dah probudi i da nam srce prosjaji. Izronimo na udah rukama gore i na izdah se opustimo na skvrčena koljena i opustimo glavu skroz prema dolje. Na udah otvorimo leđa ravno, prsa napred. I na izdah iskoračimo desno koljeno prema iza. Dođemo na vrhove prstiju, spustimo kukove, gurnemo srce napred, bradu gore, pogled niz nos. I na izdah dođemo dlanovima u pod i koljenima od poda jedno 2 cm. Ramena od ušiju, rebra unutra, podvučeno malo zdjelica. Zadržimo udah i na izdah dižemo down dog. Udah tu. I onda lijevo stopalo naprijed, desno koljeno u pod i ponovimo taj pokret. Zdjelica dolje i zarolamo iz ramena, izronimo srce naprijed, lice gore, pogled niz nos. I na izdah dođemo na početak. Udah od vrhova prstiju. Izdah omekšamo se u pretklonu, pustimo skroz glavu. I onda izranjamo opet gore, znači rolamo leđa kroz sredinu, otvaramo latice i ovaj udah kad baš široko otvorimo i izdah ruke uz tijelo. I nakon nekoliko ovakvih pozdrava suncu osjetit ćete da ste stvarno fino razgibali ramena, prsa i potaknuli duboko disanje. I onda možete ili dalje u praksu ili dalje u svoj dan. Uživajte u jogi, našoj velikoj vrijednosti. Vidimo se online.